tidur saya tak kamari geus coya sabun bolong geus balikan jeung si Kokom baru tak aing dia di horeng baturan dakwaan mah ya senang mah paroho. Tapi dong ieu teh anu neangan indung kotok sedieun teh jelmana ari dong nama deui dikarunyaeun teh angkeun kitu paling wuih kenaon dia Si mana Ji? gua induk milok asin dia mah di Indomaret tapi aing mah aneh Ya oblong di milok asin di Indomaret. Di Indomaret mah eueuh si milok asin mah. aya naon jeung Aya ge karaoke gemblong. jam goblok jeung karaoke di Indomaret dia bolon Ay pokoknya. Terus aya naon ge? Kinder Joy dia mah mah dak leutik ge sampe mewek-mewek hang Kinder Joy Pugu mah ho eta budak eutik. Keur viral eta Kinder Joy. Kinder Joy dan dihareup budak leutik. Katanya kayangeun dia mah. oh emang ge eta Kinder Joy keur viral tapi aing mah aneh setiap budak leutik kadinya ieu marewek tapi non itu manfaatna Kinder Joy non buat manfaatna Ya Allah, manfaatna ge. Ngantukna doang. Sacileuh meureun. Ih, dikuet kita mah geus eueuh. Geus, ulang habas Kinder Joy. Naon Kinder Joy bahasan dia mau manfaatan. Ngan baturan aing. Nyangan mangsa. ayo ge Aing geus anateur yang tai pokona mah ieu leungeun. dia mah teu kira-kira jingkot sampai aratul nu kitu ih aing nangis ge ulah Terus orang nyangan mangsa deuk mana yo. Dia mah teh mau kopi jing. Coba mun mau kopi mah satermos. Jeung sangu sabaskom. naon jeung eta Ngantuk aing. Anu ngadeulun mulai eta. Kan mobil aja naik serius luput. Mobil aja gitu bukan ngadeulun. Mobil aja naik. Gangguan bae jadi tuh mah. Dogin mesti tadi aja. Pokoknya yang sekarang mitik ya mah. Beneran bae ge. Negara goblok mah mana? AFKD. Udah politik mana mah? Sekolah kereta gua turun lagi lo. 80. Suka nunya unang tuh dia, unang ngaganggu aja. Punya bagus sih dia unang. aing kuat beuteng aing di sekolahan mula aing lompat-lompatan di dieu wih bang kebi eta mah main game nya aing tangan stapis bae yo manehna mau bae ide yo nen aing tangan stapis wari Wih, mantep. Band pertama yo. Band Rapela tak. Saya mau iya yo, mau nak suntikan sama kasih jalan suntikan ke. Natali mah band tak. Sok salah fokus dengan saya tahu. Oh season mah. Mau balukang. Dulu punya saja mana. Ya yang pakai saya ya. Make Silvio, si Digi oh si Digi yo. Wah, mau aduh, Digi yang dipakai. Rasanya ya. Selalu kan yo. Si kebot karena sama si kebot mantep pokoknya. Boy cacak kabeh pakai saya tahu. Era musuh buat ngeband si Kadita. Kadita gesiun, Nyirok Kidul. Emang si bahasa Indonesia aing ngerti bahasa saya doang bahasa Indonesia. Tapi ge hulap aing. Ngampul ku saya mah. Doang si sata si Buniper. Oh. Beurih pokokna mah. Gas langsung. Oh ading ya. Main dong ya. Ableh bae yo. Gedeng deh ya. itu gimana ya ngatik nangan dia aing lah cus Hoi Pe. woi aing muka ide cemerlang yo Ide naon yo? aing tadi ngadala uak dia tak main Mobile Legend
kumaha murang jailan bae. Ide gampang eta mah. Oh geus, kumaha Tapi naon jailan ayo. Telepon bae kita ngamuk jelema. Bener dia ngapi. Telepon beta pakai apa ai? Aja yang nelpon. Tapi dia bukan nomor ratu. Tuh gak. Polongo, aktif kumaha tuh bukan mau bisa nelpon. Pulang penta baik kan dulurna. Aya jeung dulurna. Aya geus senang bae. Aing nyaos sama tempatna. Biasa di itu saya mah ngadem. Dan non bahasa yang tadi nya. Sudah cangkung. Isi jauh nangtung bae coba. Ih, kabegag bae nyanguk deui. Dong rasanca. Ih, kumaha aing ge? Ih, di haliu amat. si mending jauh rasanca si morek adut. Bangsat sembarangan aing. Ini aing mau rek kadut, padahal dia tingkong. Gandeng jelah wadah kuak. Jangan kira adi wa kebilang. Teleponnya gimana yo? Geura poinnya tuh gurangan dia. Benangan deh tuh, paling peng poin dia. Bingung aja, dijolok ganti jadi si kokong tuh dulu banyak susro. Mau istimewa apa tuh susro? Mending keneh aing pada susro mah. Aing masuk bisa gagal nah. Pada susro, yang buntelan kuak ruangan cetak. Mending aing kita dongki. Kalau jauh saya tahu mah paling bisnis daerah ieu. Kulusukan dong beuri padahal mah. Set. Jahit tuh jelema anak. Dong anak beuri. Kalau jauh tapi jangan saya mah. Oi, Yan. Kenal ninja yuk. Yang tekan dulu gitu tulang bang dia tak angker naon. Oi, kalau ninja ingatan awi. Oi, slow. Bisi sinja yo. Pan kerja bang kebinyangan keongnya. Di mah aing aya dua mobil. Coba aing minta nomorna. Bang kebin aya di mah. Gogo bang kebina kalau itu keluar. Aing aya bisi sing mainna, keur mainna jangan keong. Aya keong tuh ngalumbuk di mah aing. Geus ari maka dieu bae aing minta nomorna lah. Lah dia, ulah minta nomornya dia. Anda kepetan mau lihat. Kakepretan wih sakeupel mah. Sakupelon yo. Sakeupel monyet nang bae. Oh sekian lah. Ah cuma nyimpokeun doang yang mah. Geus kali nomorna. Ya, arana kakak kebi arana. Siap. Ya geus ya. Ngunyah. Oh siap, ditunggu kok yang sakupel monyet ya. Oh geus. Baba iya sa seda. Yolon aku aing. Dasar otak bogo. Oh bae. Gusti aing. Woi, banyak kuak. Aing geus meunang yo. Aing kebariat teh murangna edas. Hei, geus gampang eta eta mah otak bogo pokona mah. Lain bagi orang kayak itulah. Ayo, ih. Buru sore yo. Woi, sebe di mana dia ngadeulna? Aing tadi model di ditu mah tukar Mobile Legends gerasak kusuk jangan naon gua. Geus dia kait tuh, ya gerusukan mah geus kan heran. Wih, di mana tuh cengit naon dia. Bisa tambelit bae. Ayo ini nanggluk geus eta. Ini kita langsung tutup langsung. Heula. Kan kalau kita. Oh, posisinya Kenyang mah ada seru jasa bang. jam melit itu kan tangkalan doang. Orang Kali konda. Wih, serang wih. Gudaan. Woi udah malu dulu. Bantar, Roy. Woi, dia tamu nangka. Woi, double kill. Triple kill. dulu tuh dia kadang itu. Double kill buat lah. Yang nama kenyang seta. Dapat lah. Paksat nelpon cahadi yuk. Meniak kita meniak yuk. Sahan nelpon yuk arahan di kanai. Arahin nelpon yuk. Ayo dia akan yang ngelek dia. Abok dia tah. Duh, main ngelek deh. Cuman Cuman dia. main sesumputan baik.
Spring. Parungan, Spring. Ngomong. Geus ih, napunana bahaya bahaya. Ah, separum tah. Kamu kayak ada lah reaksi aku masih kan. Kalau kalian kan kurang. Cepat di napungan. Dan leh reaksi lah aku mah. Kumaha ya. Ai. Anak awal deui ieu mah. Ngapa kayak geren. Main deh yo. Mantep ya. Tahu lagi ya. Anjir, kuat bacot. Ikut sini. Bangsat lu. Selaw bos, aing nelpon tadi yo. Main deh ya. Siap. Alukat oke. Serang we. Mantep tah. Terus double kill yo. Nah. Double kill. Bro, nyerang di sana mah. Kapan poin. Ya mau telepon lah omongan. Sekarang ingin bang. Diomongin begini. Kenapa dibayar? Ampun, makanya gue. Akan itu dia lupa tuh tim timnya. Yang dilekan. Udah akan kita. Lemok dia tayuh dia. Dia ngamuk sih lah. Gelisah dulu mah. Gelisah galau merana itu sih nawa. Kana eta Dia nelpon yo. Ampun aing. Nyo tere. Double kill yo. Soalnya. Tebak dia. Triple kill! Maniac! Savage! Bangsat, sapek dan dina aing. Wiped out! Hoi, aing mau berita gembira yo. Woi, berita gembira. Ya tindik bayo. Kalung nya. NTV kan belanja NTV. Jadi preman ya sih. Dia non maksudnya dia kersut yang mulian dia anting jadi preman tadi ya. Aturan apa mantes bae. Mengulah goreng timpel. Jangan ya. Ada kenaon dia. Biasa orang yang belanja masih shopping. Sebe. Mana sih ta? Udah mulian permen dong udah kletik sih yo. Aing akan permen eta bang teu garing.